Kaminuza y'u Rwanda yahawe asaga miliyoni 3 z'amadolari mu guteza ireme ry'uburezi imbere. Mu murenge wa Rwaza mu karere ka Gicumbi, umugabo yasanzwe mu ishyamba yitabye Imana. Abaturage bamubonye bwa mbere bakavuga ko uyu mugabo ashobora kuba yiciwe ahandi akaza kujugunywa muri iri shyamba. Mu mahanga, umutwe wa M23 watangaje ko utazohereza intumwa zawo muri Katari gusinya amasezerano y'amahoro. Uyu mutwe wabitangaje nyuma yaho ingabo za Kongo zawirukanye muri Rucuro y'Amajyepfo.